Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tahun ni expectation adalah untuk keep the momentum dalam industri financial planning, terutamanya unit trust. Yang keduanya is always ambition ataupun cita-cita untuk sentiasa bersama dengan FMC Families Annual Gathering. Ini merupakan support daripada kita lah sebagai seorang ahli FMC untuk terus bekerjasama dengan semua ahli kumpulan. Yang ketiga, kita mensasarkan perkembangan kumpulan lah, to grow my agency dan juga our personal sales. Workshop for this year. So what's my expectation from this workshop? Sebenarnya saya nak relearn balik. Okay, from the 12 years ago, I dah join this industry and I think nak relearn and nak refresh sendiri apa yang perlu dan apa yang perlu maintain dan apa yang perlu ditambah baik lagi untuk bisnes saya dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi daripada FMC Group. Saya punya target untuk 2026 ni adalah untuk yang pertama adalah recruitment. Saya akan kejar kepada recruitment. Yang kedua, personal sales increase ke 1 juta. Dan yang ketiga, untuk saya punya aktiviti sales more. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Gafran binti Muhammad. Di tahun yang baru ni, saya dan kesempatan yang ada ni, saya berharap saya dapat memperkembangkan diri dan mengimprovekan diri lagi untuk tahun ini dan achieve goal yang tak dapat dicapai pada tahun lepas. Semoga tahun ini Basically sebab kita nak booster lah for this year kan. So I believe in business, bila kita seorang-seorang dekat dengan rasa down, so kita datang balik, change kita punya energy, terus kita punya mindset and some knowledge. So and then my expectation untuk this year punya building adalah to take as many as possible knowledge transfer and future potential basically for our client. Management dan saya berharap pada tahun ni saya nak naikkan semangat saya lah untuk buatkan sale pada 2026 ni dan juga mulakan semula macam mula-mula saya join dulu dan juga saya nak dapatkan bonding dengan grup FMC dan juga ilmu daripada semua rakan-rakan di dalam grup. Saya from FMC Group for this year sebab saya baru tahun kedua tahun ini. My dream for this year 5K sebulan consistent. Secondly, I nak buat 2 recruitment this year cuba. Next, reach 1 million accumulated. Harap I punya tahun ni at least slow tapi harapnya berjaya lah for second years ni insyaAllah. Okay. So the reason why I'm here is to get to know everyone, to get to know what this is about and everything. I'm very new here, so my expectation is not big. Just want to see the big picture and how it goes. That's it. Thank you. My name is Elsa. Okay, I have only one word when I come here. That is reset. Okay, because this is my first time joining as a consultant, unit trust consultant. So it's a new beginning for me after retiring. And why do I come here? I come here for 2 reasons. Number one, to refresh and to activate back my mind about the business, which I left so long. And then to learn and understand the current trend and the changes happen in the industry, because things changes every year and I left it several years ago. So all I want to achieve more lah 2026 compared to this year. Dan I keep planning tahun ni I nak rank minimum 5 orang recruitment, new recruitment. Dan untuk personal sales I nak
achieve dalam 700,000. So I target 1.5 tahun ini insyaAllah. Okay, that's all. Thank you. Saya Haja, saya wife kepada Aziz Ismail tadi. Saya datang sini actually support my husband. Orang kata sebagai pemberi semangat untuk dia buat lagi